Daj nam tu pušku, ja trebam ovo. Aj tri ko vidimo. Gdje su scenade? Legende. Čuvaj, njemu leđa, nemoj se. Se nastavljario ko... Kako je to? Gore do škole. Mora jedna put pauza. Nije laki. I vliko, jevi, moja sisera. I podi. Joj, pusti gore, gdje? Tako je. Masakr na trčicu. Ovo izvoli premiju. Idemo dole. Ajde dole. Maslonjak je ležu. Ti vi znaš, ti da to uradu, to ne dao. Ajde, Fahro, brdeš malo. Fahro. Čekaj do kana, ide! Sad čekaj! Šta je to bleto, pozadno? Malo je. Roku je najsigurniji. On je tamo više da se ne boji nikoga. Gdje je Karlo? Sve bilo moja vola. Ma sve je ubilo. Činimo što volim odmah. Evo vidi, opet pobrdi. Šta ćeš tako grašku? Pare.
Ovaj nas je dosjeti kao mi muslimani, puni smo ovdje. Ne moraš prije svaka njiva život. Dobra. Sine, tko bi rekao nauku mudžahedina takvi da ima? A? Takvi mudžahedina da ima nauku? Znam da ovo je... A ovo je zrodni područja. Išao ti na veća brde. Postavi. Veliki prci dole na cijelu. Ne smiješ peti tu. Adane, tabletu vidio ti. On je posljednji. Za dom. Ispred mene gledaj kad je išli moture. Vas ne treba ovo ulične borbe, samo tabletu i Hazana. Jel da je hitno? Ajde. Tako i treba. Ćemo vidjeti polako. Če budemo vratiti komentarčice. Tuti sam. Hajde red. Ja dobio drugo da bi bilo. Mi smo tu bre. Evo, baš na tome da se ne izgubi. Jer ako bude na pogrešnom mjestu, mogli bi... Eto, imao! Da vidi! Jugo. Maro, daj kadar, ja. Ovo ima sve kamera da se vidi. Ti ređu. Eno ga, ode. Zadnji. Zio, Nežadom Zio. Zio? Ja. Sa Nežadom.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Su dva RPG-ica i njihovi pomoćnici. Suvad Okić i Hidajet Puško. U prvoj grupi smo ja, Suvad Hodžić, Fahrudin Hodžić, Sadžan kao RPG-ac i njegov pomoćnik. Desno. Dok ćeš tamo ubaciti. Da se vidi. Nemojte stavljati dok ne snimam. Buce Bobarić. Jel jasno, prva grupa. Znači držite se sad u koloni kao prvi. Bićemo podijeljeni, imat ćemo dvije grupe. Ja ću imati svoju grupu, Ređo svoju grupu, Bobarić ti ćeš imati svojih 5 ljudi. Imat ćeš svojih 5 ljudi kad kažemo evo napravi bok, siguraj, znači imat ćeš još 2-3 naše čovjeka u ostalom koji poznaju teren, koji će ti tableta isto ima svoje ljude koje najbolje poznaju, imat će naša 2-3 čovjeka koji poznaju taj teren. Znači nešto za bokvar. Nije to još nije za bok. Očistite se. Šta bude trebalo, to ćemo tamo Svaki bude razvoj događaja. Razvoj događaja će odrediti gdje ćemo Potreba će kako. Ja vjerujem da se vi ovdje ima vas koji prvi puta sigurno idete, a Boga mi, ja da vam kažem iskreno, meni je prvi put među kuće. Ljudi, budite oprezni, najbitnije je glava na ramenima, sve ostalo će se nadoknaditi. Nemojte, Među kućama je normalno nezgodnije. među kućama svaki prozor, svaki ćošak, svaki tavan, crijep, to te vreva opasnost. Nemojte jurit, nemojte žurit, dajte da ovladamo situacijom. Doganovcima, kad ovladamo tom dijelom terena, s jednom grupom idemo, znači postavljamo bok dole prema šumi, dok mogu da povrati. Nećemo sigurno ići dole daleko. Dole njihovi ostaje 4-5 rovova koji su stečeni od prve grupe koji bi trebali. Znači idemo prema Kerića brdu gore. Polako, ali sigurno. Trebalo bi dvojicu da nađe, kako imate upaljača, ne bi bilo izgori nešto da zapalite, panike radi. Nemojte kuće, palite šta. Neću vam ništa reći, ništa novo. Vi ste imate ovdje, sigurno ima vas koji ste više od mene pretjerali toga preko glave, ja skidam kapu. Imaju dva faktora, jedan pozitivan, jedan negativan, to su, ima tu civila, da se razumijemo, Bobariću. Ima tu civila, da se razumijemo, ima tu civila koji, znači oni neće vrlo brzo to napustiti, možda kako mi očekujemo to. Ko Bog da vidit ćemo, pokušat ću da pruža optor. A ima i ono, gdje su civili, tu je i panika, haos i ostalo. Znači, momci nek nam je Bog dragi na pomoći. Znači nema palina, sjena, slave palina. Nemojte me, hoću da vam ovo kažem, nemojte me pogrešno shvatiti, ja imam opće da kažem za nas. Ovo je Allahova vojska, sad otkud Allahova vojska, sinoć se kaže popio pivo. Dobro, šeitane, tek je bilo u tebi sinoć, ali sad. Dobro, mogu gledati. Ne bi pogrešno, nemojte me još ovo razumjeti. Tekbir, možda je malo pretjerano, tekbir, ravan je oruđe RPG-a. Znači složno, ako Bog da... Ako ima gore civila, ako ko ufati curu, će dadne meni da se oženi. Evo ovako. Nemojte se samo na taj MTS. Da jednom s tim prekinemo. Samo perljak, slobodno. Ovako čim se pride ovdje, ali čuje se svaki jakši glas. Držite rastojanje strogo 10 metara, od nas 12 gore kad se rasporedimo. Ono što mi budemo radili, radite i vi. Treba pripuzati sigurno toga dosta. Znači, iskašlite se, odradite ono što treba. Znaju, nije im prvi put. Ja sam rekao, imam momaka koji su ovdje više od mene pretrali toga preko glave. Ja skidam kapu svakom. Samo, on si onaj koji je živ, koji je ostao, taj će istoriju pisati. A vi ako Bog da učite u istoriju,
Na Bukvar, na naslovnu stranu. Se naletalo iz vesela sredstva kad izađe. Arve, ponećeš mi ovo tamo. Evo ovu jednu samo. Ajde. Uzvješe. Sad kad krenemo u nema stanje. Molim vas, držite na stanje, pojete gdje staje. Suva dok će udara vrata vrata su zaštićenom drvećem u kući. Suva dok će bacati trombone. Potno. Sjeća brdo. Sjeća brdo, trešnja, onda. Ja, potno na to. Sjeća brdo. Ovako. Bobarić mi se dogovorio. Znači, pori mu dole ide dokle može tableta. Dio tu ne bi trebalo da traje dugo. Vraćamo snaga. I ja i Redo sa svojim ljudima. Svim Puj se. Ti i Netko Bašnić ćete biti sa Bobarićem. Znači, dole na boku. Na baricama. Prema baricama. Dole boku. Znači, njih 6 očeljamo, jasno. Evo ovako. Dobro slušajte, nemojte poslije da Nemoj na teatru. ko zataji jebi. Zato kažem. Mi ćemo ostaviti dom u šum, da onaj slučaj ne daj Bože izvlačenje. Sad kad će nešto malo da uviš tu. Kako moramo i bok. Ljudi, opri, samo opri. Ja ne znam ovdje pozvat tableta mnogo ima iskustva. Sada mnogo mi. Mi smo svi komplet naft vidjela da mogu napustiti brzu zonu. Ništa on baca, kaže. Jebe njega pojem. Ali, znate šta je bitno? Ova prva grupa kad uđe. Ova druga grupa i u jednom mjestu ne smije biti dva vojnika u razmaku od 5. Niče znači nima da se ne boji. Znači kad krenemo u osvajanje, evo ja nemam ništa protiv tableta, kaže kako treba da ide. Zgrada po zgrada, ćošak iza ćošak, svaki crijep ima. Ja ne znam, je li niko od vas bio na vozuću? Nije niko. Mi smo imali šansu, imali smo šansu da, ukoliko ne budete jedan drugog pokrijevali, da ga vidi, kad on prilazi ili pripuzava, moraš za vatrom pokrijati, a tako isto oni i za tebe. Treba da bude i sasređena vatra, tako da svaki svakog čuva. Ako to ne budemo radili, ljudi... Da vam kažem, ja sam 2,5 godine. Loše. Na toj liniji 2,5 godine. I dan danas mi, ja sam iskušao dimnjak, kad sam tu kad nisam.
ima rovova, neaktivni, ima rovova koji njihovo smatranje nema ništa, tu nije skrivena Amerika. Oni sjede u jednoj kući, sad pretpostavljam ja u kojoj kući, jedna stara kuća, lijepo spustiti to kava, stara kuća. I izađu po sat i po dva koliko izađu vremena smatraju. To je njihov način smatranja. Oni nisu po 4, po 3, ko mi u rovu. Znači, Bog dragi dadne pa i potrefimo u ovu. Vi ćete imati svi priliku da vidite jednu staru, posle stara kuća, tu se okuplja. Moje lično mišljenje da... To je prva ova na lijevoj strani. Na desnu stranu, treća kuća. A treća ili četvrta? Ovdje prva na desnu. Kuhinja ili nešto pomalo. Zna kad mu se rekli ide tu da vodi ljude, budi bezbjeg da nećeš naći, ima i naši što je tamo položaje. Idem, hvala.
Evo da ovdje malo kad ti izađe već. Mi sad krećemo. Evo da ovdje tamo idemo gore ovako puzat preko njih i onda izađe ovaj jedan put i odatak ću nesti. I ja si ostao tamo u Cariku da snimaš, nema da ovdje. Ozbiljno. Ale su u kruga šume. Imaš priliku da vidiš tačno pogodke. Direktno pogodke. Ja ću ostati ostale dovedi ovdje, vidiš, prvo se ide ovako na njivu tamo, napolje, i onda se putom gore. Evo ovdje preko njega, moraš se dobro, idemo gore, 15 metara, i onda eno ti kuća, i ovdje. Ostale dovedi, znači ovdje, neke budu, ovdje, ovako, štu, i ovdje da svi dođu. I svi dođu ovdje, štu. Hajde.